Hake amsa kedengma salni yagolo je BC election ng yangi tongmani. Supreme Court ni bisingtei tini saklai jaka amo Bubagra no notification dikha social media ni bisingtei. Je tabuk TTA disini logi BC election bo khlaijangnai Supreme Court ni bisingtei Tripura State Election Commission no amo notification rijaka. Hake norok jotono saimano kedengma salromoi je 10 year kaka je BC election khlaijak yang tongmani TTA disu je Tiprasa amjayo develop yang tongmani amno ti Bubagra song je state government state election commission nok amo election khlairiang tomoni BC election edisio amono tui Supreme Court petition file lok khlaijak age waisa je Supreme Court ni bising tui je edisio BC election khlaijak yang tomoni amono tui state government no tamo reason ni bagai election khlaijak ya amono borok san hormane hake amo borok kuno rimali amoni bagai tabu edisi election ni logi BC election bo khlaijak nai norok jotono saimana kwbangma kami develop ingyangi tomoni tomani bagai himale kaisa kami develop na ninga ke bo kami ni khoroksa leader nangu a leader no BC election age BC ni chairman village council ni chairman age amo election ingya ka BC election ingya khai amo BC ni chairman khlaimaya सरकार नि बिसिंगते हेके गभर्नमेन्ट नि बिसिंगते हेके गभर्नमेन्ट नि बिसिंगते BC चेयरमैन इंगा का बिनि कुनफानो पावर करे कामियो कुनफानो डेभलप खालामिया आमनि बागै नरु नुखना आमसक साल गदंमा जरा रमै जे बुबाग्रा सं BC इलेक्शन खालायनि बागै TTA दिसिवो जे चाइ तुगलाय तंगाय मिनि त्रिपुरा गभर्नमेन्ट आम खालायरने नायफानो त्रिपुरा स्टेट इलेक्शन कमिशन आम खालायरने नि बरक चाइ तुगियांगि तंफानो त्रिपुरा गभर्नमेन्ट नि बिसिं बंग कक बाय बिसिं खालायै हागे सुप्रीम कोर्ट नि बिसिं आमो बरक केस पेटिशन खालायै बुबाग्रा सं तिनि आमो खालायनि बागै बरक कक ग्रेवै रिका नोटिफिकेशन दे रिका सुप्रीम कोर्ट दं स्टेट गभर्नमेन्ट नंगनो हागे बाक्सा बुक्सु ताबो बुबाग्राना हामिया सावै तंने रं बरक तो कक थाइसा साया जे BC इलेक्शन खालायनि बागै ताबो बुबाग्रा संग्रगनो एकदम हामिया सालाय तंलायो बरक एडिसिलेन जे जनरल तलांगजागै तंमानि अमबो कक थाइसा साया बरो हागे आ बरगरनो सपोर्ट खालाय तंनाय सोशल मीडिया नि बिसिंतै जे बुबाग्रा संना हामिया साय तंनाय सोशल मीडिया नि बिसिंतै बरक खासि जागदा ना सियावै दा आमते हाय सावै तं आजागो बेलायखे वानसुकताय तंगो त्रिपुरानि CM से जे सावै तंगो एडिशन दखल खायनाय ताबो TTA एडिसिओ बंगनि सरकार फायगेखे अजागो जत बरगनो तंमानाय तिप्रासा SDC मिया हनै आगे आमनो तुइ जे बुबाग्रा संगाकाय जे आयां बिश्रामगंज फाचिंगो TTA एडिसिनि जे जागा थाइसेक जागि तंमोन नगर पंचायत खालायनि बागे आमनो तुइ जे आ जागा रग मालाय माने SDM रग बाय हागे त्रिपुरानि CM डॉक्टर मानिकसा सामा खोना नरक कायसा प्रोग्रामो yang TTA एडिसिनि इलेक्शन बागे बरक प्रोग्राम खालायलाय तंग रैली खालाय तंग ताबो अजागा वनरक सामानि खोना जे एडिशन दखल खालायनानि एडिसिओ तिप्रासा SDC मिया अरो वानसाबो तंगिमानाय थुरुकसा मणिपुरी बिहारी जे नन SD बरबो तंगिमानाय नै जतन तंलायनाय हिनि सामानि हाके दैट मीन्स बंगनि कक न बुजिसिदा आजागाव एडिसी दखल खालायै जे एडिसी न जनरल स्लामै अजागाव तनिनानि आ हाय कक सावबो हाके आमनो तुइ वानसुक ताहिंगा काहायसि जे ताबुक फानो तिप्रासा रक बाक्सा बुक्सु बुबाग्रा न हामजाकनायनि ते बंगनि जे वानसुकमानि जे हापांगो तंनाय नेशनल पार्टी जे सामुं खलाय तंमोनि तिप्रासानि बागै तम खलाय तंग एडिशन दखल खलाय बदि हाके नगर पंचायत स्लामै तंग जनरल स्लामै तंग बंग बरनो दावि तंग आमते हाय कक रौनक बरक सिंजाक आकाय सोशल मीडिया वालाय लायखे बुबाग्राना हामिया सागाका तिप्रामतन हामिया सागाकाय जे आ हाय कक रक ते कुइसन खलाय जागा बर आम हाय आन्सार मिया हाजे अन्य उल्टा पुल्टा कक सावै तंनाय नि बागे हामिया सानाय गाली गलस रनाय आमते हाय आ बररक हागे बंगनि कुनफान जातपात करे बरक एकदम कुनफान कक थाय करे हाजि बंगनाय आमते हाके बरक आमरक हागे इ थिंनो एडिसि एरियाव बुइनबो संतंगो नन ST रक तंगो 20% हायरो हाइबनो अमो मीन्स जे जेव एडिसि बिसिंगो नन ST तंनाय अमो साना नायले अ जागा मेजॉरिटी ST रंग तंगो हाके तामनि बागै बरक सागा जागाव ST बो दखल खलाय दानाय अन्यबो दानाय नन ST बो दानाय नै ST नि बिसि हाके बरक एडिसि किसा के सबाय और जनरल स्लामी बर और बंग बरक दाना बागै दामति सा हाकिन्द्र आमनो तुइ तम सारमोचुं कमेनि बिसिंतिके साइमानु ते ताबु एडिसि इलेक्शन नि बिसिं जे BC इलेक्शन बो अमनि लगिनो खलायजों नाय तंमनि सुप्रीम कोर्ट नि बिसिंति जे नोटिफिकेशन जमन आमनो तुइ नर तम सारमोचुं कमेनि बिसिंति सादितै अ भिडियो सजक लाइक रेडि शेयर खलायजि जति % थाइनो हामै खुलुमका काम तंमो दिजतनो।